seuvisia imwe ya inzia na mwilongalia kula eisela. Munyanya wa chumane kicha keli cha Advent tuende na kwiyombanisya kuwa kwa mwai. Omonthi kanisa yetwita tuvindisye yulu obo museo akabinda ka katheu. Kitumi cha kuka kwa mwai na undu twaile kwika ni kana tumuthoche nesa. Masomo maitu meolota kuthengea muno kwa kuka kwa mwai na bata kwilila ni kana twekewe na isitu atena vika. Ikulia bata kwitu niyo niki Kristo ukuka. Euka nundu no twendete. Euka kutwobosya. Euka kutwikithia maundu onthe methiwe memeu. Na mubango usu ni ulu witu ni kana atuobosye. Isomo ni ambe Mwathani Isaia twisuba aitwia seuvya inzia ya mwai mosumbe okite na utonyi. Omonthi Mwathani ausiwe ni wikwatyo chuma kivitu anakulilie Ngai atembo etu na ayuka kuonthi na mituki. Mboya yake ya wikwatyo yina usyao nono Ngai emwia kiakisya andu makwa. Ta Isaia no muvaka tuthi nambe chaloni kicha Advent. Wathani wa Isaia omonthi ni wathukia wikwatyo witu kana wovosyo wivakuve. Tuendee na kwiyombanisya kuka kwa mwai tuikatho mwetu atiye utau wa seuvisia Ngai waitu lelo mulungalu kula kwinthi nyumo. Isomo ni ya keli vetelo etwikithia kana Kristo akoka. Etuthuthia twikasya wikwatyo nthini wa wathani wa utianio wa kuka ingi kwa mwovosya. Vetelo eweta ndeto sya vata muno. Mbe ni muthenya wa mwai. Muthenya usu ukoka ta king'ei ni ivinda ya kwiyombania na kusyaisya tuikakitaniwe tutataiye. Keli etulikania kana ivinda ya sakwitu ti kindu wisianisya na ivinda ya Ngai. Miaka ngili uitala na saa ya mundu ni ta muthenya umwe uitala na saa ya Ngai. Ve kivathukanio cha saa ya Ngai na ya andu. Ivinda ya mundu ni Kronos na italawa kwa kusisya maundu ala mavita. Ivinda ya Ngai ni Kairos na ni kavinda ka mwanya kate masaa na katakuwa. Nicho twasya ivinda ya Ngai niyo iseo. Uvo museo iulu wa Yohana Mubatisi ni kana mwai vakuvi na kwou etwitia maundu eli. Mbe etwita twilile na kuekewa na isitu. Advent ni kavinda ka kwiwanithwa na Ngai ula tumuvitiasya kaingi kwa ndeto na kwa meko. Melilo meaniu uekeo wa thavu na wiwanithyo kwisila sakramenti ya kumbula ni meko ma vata muno ethiwa nitukwenda kumuthocha Yesu kwa ulumu. Uo niguo Mwathani Isaia, Yohana Mubatisi na mutume Vetelo meuthingilila mayasya seuvisya imwe ya inzia na ikala ithayu mutheu na wina kikio cha Ngai. Twelila na isitu chaw'o utangio wa mwai ukethiwa witu. Twethesya nesa vyu tuyithiwa na wia iulu wa kuka kwa mwai. Muthia kwetela mwai kuikavwavwanie mikalile yaitu yoka indi ni kwaile kututhangasya kwilila utheu wa thayu Ngai na utanu mwingi nthini waitu. Tuendee na kwiyombania o twetele tuvoye vamwe na mwini wa savule we mwai twanete iwaku na uitunenga wovosyo waku. Mouo ni withiwe nenyu.